ассалому алайкум бинандагони азиз. имрӯз беҳад ҳаво беҳад хушрӯй нигоҳ кунед. Барф ҳамин хеле боридааст ки роҳат мекунӣ. Барфи калон, барфи тар, гарм, ҳавоам хунук нест, гармай. Дар итари рӯз фақат мефурад ки кӯ пуштаврай бигардӣ ва дар итари рӯз фақат дар хунаи заминӣ роҳат мекунӣ, дар деҳа роҳат мекунӣ. Тамошо кунед барфҳо, роҳат кунед. бародаро, парвариши мурғи марҷона сар кардагием. Гуфта будем ки моли майда намекунем. Гуфта будем ки моли майда намекунем. Нав қариби 2-20 шидагиам. Хел кофта ҷамъ кардесем ва баҳора ки баҳор зиёд чун кунем. Ба таври санъӣ невам хачун зиёд шаванд хубай. Инкубатор маъқул нест. бародаро, вақте и баррои дар задест баран дута бара дорем, яташ садақаи қурбонӣ. Вақте ки марғора ҷава ҷигорӣ метӣ ва ё мазара ёфтагиян миян мехӯранд. имрӯз даршон нак шудем, барои дем нашудан дар задеистанд. бародарои азиз, ина барфа тамошо кунед, чӣ хел роҳат мекунӣ. имрӯз ба фикрам борун мешавад. ҳамин барф ҳавоам гарми хушрӯ кардагиай. яки ака худо медона боша. лайруни боло тарафа булдозро қарда қаря булдозро гисем худмуру теси неки белиш чапана белиш ай қафай неки не малум сопровождение шумедан киси инҷо гардӣ. Навай Россия омад, мешноси ҷоғи. Наҷофти? Новосибирда? Ҳам гармиё буд, гармиё. Гармиёра бу ҳам гармиёра омадем. Барфана, ини шоғола. Ҳаям хелӣ. ина бирдораи азиз бегаҳ шуд. мо омадем расидем дар хуна. ин раҳи хунаи худмонай, раҳи қишлоқа руфтем. ай қишлоқ берун ҳам руфтем. хел рафтем дар раҳи калон расидем. ришт кардем, ҳама руфтем 2-3 бора. тоза кардем, анам хел ришт. асфалт барин омадем. ин раҳи мошини мо ҳам руфтагӣ. یک شلپر میکرد ولی دست نشستگی نیست. بیل گفتم در قفاشای ولی بیل پیش نو جمع کردیم که بریم بگیریمش. آدرسش یافتگیم نصیب باشه باید بریم گیریمش. اوش خالی نکردیم. اوش خالی کنیم. نایشم اوش гарм шас вақти обозия я собуне ки сараб дорӣ обозӣ ки не крани ки дигариш боли ана хел 30 литр об мебара. тамошо шо гуфтем белша хафой бела бридан ҳамҷа дар хафош дуруст кардагиам. хубай нағзай фақат як ҳаму дигам биромад ки навардошт. дидем ки ҳами шилангои хафо ҳардаш ҳамҷа томҷира то ба силиндра ҳардаш кефтагӣ ҳамаи масъала рехтасуна таҳпри маслаи ҳеҷ гап не. ира мекоем алиш мекунем. ягон точкаша биёем аввал. не белму бела ҳаракат кардем. як тарафа мондем. айҷа регулировка кардем. бел камтар як тарафаш. як не агар рост бистем ина
бел як тарафай барои ки як тараф бuro каш бел хубай як шишашам шикастагиай салафанш кашидем ҳозираша тамом дигар динамоам кор намекунем хеле бардори азиз омадем иҷара мегуфтам барои ин дукобран ҳо дав сиёҳиёб чаран саг ва гӯспанд мезанад Aliás. Mizan hey. Hadi. Saga kar mekanı yakın. برای خربونی بزبالگیش دیگرش نصیب باشه مهمونو قدیم میزنیمش ده هم خیلی برداره عزیز سگ براوسه مشکل در همین قده یک بولدوزر چه بود یک تراکتور بود این صاحب تراکتور هم شدیم انشاءالله که با دیده هم نه دیده بود که گلدره دویم میگفتیم گلدره غم میتیا رحمنا محکم میکنم خیل این انشاءالله یا بلیگه بگیریم اگر در نولش بزنیم دیگه گلدره برای ما هیچ انشاءالله که پلوگ هم داره جفت هم میکنیم همین قشلوق هم ده در همین قشلوق انشاءالله همه کاری دهره میکنیم این به حد خوب شد ای کار خرسان امروز راه رفتیم راههای ما راهی رج نیستن میدونی خیلی کجلا مجلا هر خیلی به هر حال هم رفتیم دوباره سه باره که همه خوب شواره همون یا طرفان گلدره را اولش تا آخر رفتیم ده را رفتیم اومدیم اینا بگه شد عبید نکردیم گوش نرنگیم گاز زدن هم قیمتر اوه ژیلوتکا در پشتم چسبیدگی داد وای گوشت این هم خیلی برداره عزیز زنده باشه سلامت باشه این وقت ما در همین میزدیم برای همون گم بودیم در امان الله تا بازدید شهبت های بری در برخم بچه دختر یاره گو شهاره دمون پیشی زباره دل کردم فای نهاره ماندم پیشی چشماره پوشی دکر تهاره حل لبون سیماره چکن کای گلاره سر تا دامدی پاره های نبیدم بیاره پشم و پیشی چشماره سرخی دای نواره مدرک دای نیجاره تمام کدای چشماره سرخی بری رخساره هم تکاشی سیاره سرقی نماله پیشی برتب سمت مال کرت کاغذی جایدار در گوش گوشواری زرگر لرد نماقی و دستر برچم نانه ایدختر مثل تمری و کفتر یکلی دمی بهاره لبی و قطاره دخالی میده داره خالش و بار نداره وقت بیش خوردی آجان سبقی بمیشی در دار شلفه شبقی به آسمان جنبش خورد حد کری فت هست و مالی پری عجب گلای پنوری سبه بینی منبری درد و میشنر تیتیلا تو پرل تا پشتی پا دندام سیمی بسمیلا عجب گلای ایدیبا خمدی خوبرویان نکشی میزا پروان کردی داد با سر مکان آویدی دای فیداری مل زمان ایدا بر حقی سلامت باشه سلامت باشه همینو سلامت باشه شما گفتم جیران شکنده